Bakwethu siyahlangana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Ngithanda ubana ngilamukele lonke lapho elisizwa likhona. Ngikhamba labafundisi bethu ansuku zonke sihlala silamaviki wonke. Bake babambeka kodwa siyabonga ukuthi namhlanje bakhona mfundisi Obimpofu nomfundisi uSike Mpofu. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Ngingabingelela abalaleli. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kule iviki ehlelweni lwethu okhulumayo ngumfundisi Obimpofu. Siyabonga. Siyabonga balaleli, siyabonga abafundisi. Singakangena esifundweni sethu, yekelani mphinde njalo nantu ugwalo kulabo abazabona kumabona kude luthi lona when God said remember. Bakhona abathumele imbiko ukuthi bayalucela kangizange bancitshe. Ngakho lawe nxa ulufuna thumela umbiko ku 0718444196 uluthole lolu gwalo. Bafundisi, namhlanje sibambane lenyathi ngempondo. Angithi sibhekane lesiduna ngesindebele. Kunjalo. Yes, sikhangela ke balaleli siqhubekela phambili ngesifundo sethu esikhuluma ngendaba yeSabatha. Sikhangela kakhulu namhlanje izincwadi zikaPauli ezingani kazizisiseki. Siza kuzilandela sizilandise njengoba kunjalo. Ngithemba ubana liza kuphathiseka nxa sixoxa lapha labafundisi. Bafundisi ake sikhangele nini indaba esike sayithinta ngoPauli lesizakhuluma ngaye. Ngencwadi ngathi sikhuluma ngendaba yeSabatha kanje sitheni mfundisi Mpofu. Siyabonga. Emavikini edluleyo siveze ukuthi uPauli yena ngokwakhe wagcina usuku lweSabatha. Yeah. So ungakhangela umsebenzi chapter 17 iverse 1 usiya ku 3 iyasitshela ukuthi uPauli njengokwejayela kwakhe iliba lengilithandayo lapha njengokwejwayela kwakhe. So uPauli okwangumkhuba wakhe kumbe ayejwayele ukukwenza ayesaziwa ngakho ukuthi wayekhonza ngeSabatha. So sithola ukuthi uPauli yena ngokwakhe kusukela ekuphendukeni kwakhe esamukela uJesu. Sikhumbula ukuthi uPauli wamukela uJesu waphenduka waba ngumKristu. So ebuKristwini bakhe kazange lahle ukugcina kweSabatha. Waligcina iSabatha kusukela ekuphendukeni kwakhe kwaze kwafika ekufeni kwakhe. So uPauli esikhuluma ngaye kuqhakathekile kakhulu ukuthi loba sesibala izincwadi zakhe sibe kwazi ukuthi yena usuku lweSabatha walugcina waze waya kufa ekhonza ngosuku lweSabatha. Siyabonga mfundisi Mpofu CK. uPetro uthini ngezincwadi zikaPauli njalo lokho kuyini esingakufunda singakangeni kuncwadi siza kuyikhangela namhlanje? Ngiyabonga mfundisi. Sizafunda lapha encwadini kaPetro wesibili isahluko sesithathu. Sikhangele amavesi amabili elika 15 lelika 16. iBhayibhili lithi lona lithi ukubekezela kwenkosi yethu kuyikusilisa. Njengalokhu lo mzalwane wethu othandekayo uPauli walilobela. Watsho njalo ngokuhlakanipha akuphiweyo. Utsho njalo lasencwadini zakhe zonke. Okukhona kuzo izinto ezilukhuni ukuzwakala. Ukuthi abangaziyo labangaqinanga bazihlanekele njengokwenza kwabo. Nakweminye imibhalo bazibhubhise ngakho. So uthini lapha umpostoli Petro mfundisi? Ngamanye amazwi uPetro nxa ekubeka lapha uyasivezela ukuthi incwadi zikaPauli nxa sizifunda kumele sizinanzelele. Ngoba zinengi izinto azilobileyo ikakhulu singakhangela incwadi zakhe ezinye wayezilobela amabandla njengomfundisi. Kusiya ngendingeko lenhlupho ezazikhona lawo mabandla. So nxa sizifunda incwadi zikaPauli kumele sinanzelele ukuthi kwakutheni njalo wayelobela obani ngasiphi isikhathi. Ngoba wayenezinto ayejonge ukuthi azilungisise kulawo mabandla. Ngenye indlela mfundisi ngabamba umlomo uPetro uyavuma
ukuthi kwezinye izindawo kunzima kwabanye abantu ukuzwisisa isincwadi zikaPaul. Kunjalo mfundisi. Kwenza abazihlanekele bayezwe angakutshoyo. Kunjalo. Nxa sifuna ukuncedisa abantu ukuthi bakuzwe lokho uPaul akutshoyo singabancedisa njani? Siyabonga. Mhlawumbe kulento ezimbalwa okumele sizinanzelele. Owakuqala ungananzelela uzathola ukuthi incwadi njengokuthi incwadi ibhalwe ukuthi kwabaseRoma. Kuthi ukuthi abantu abayamukelayo eyayibhalwe kubo kuqala libandla laseRoma. Ukuthi kwathi kuzodwa kwabakobulawayo. Kunjalo. Abantu uyabona ukuthi abantu bakobulawayo labe Harare kumbe labanga umumo wokuphila wabo ngabuchiyene. Antu uyayibona indaba. So khona lokho kumele kuhle kusitshengisa ukuthi kumele sinanzelele nxa sibala incwadi zikaPaul. So kulezinto ezimbalwa emfisa ngizithinte. Ungakuchasisa loba ngesilungu mfundisi. Abalaleli bazakuzwa ukuthi into okuthiwa yi-context. Yes. Ngesilungu. Sisike siqale khonapho. So nxa sifunda lezi ncwadi njengokuthi incwadi ithi kwabaseRoma kumele sikhangele okuthiwa yi-immediate situation ukuthi vele khona eRoma lapha ibandla lalihlutshwa kuyini. Kwesinye isikhathi abanye abantu babebhalele uPaul incwadi bembuza abe sephendula ngokubalobela ini incwadi. So kumele sikhangele ukuthi babebuzeni kuyini okwakubahlupha, yikho okwakusenza ukuthi uPaul akhulume ngendlela anjani akhuluma ngayo. Njalo kwezinye isikhathi uPaul abafundi beBhayibheli bathi theology yakhe ayifundisayo kwesinye isikhathi kuthiwa yi-practical theology, ukuthi wayesithi angafika kulohlupho oluthile khonapho ahlaphendule lolo hlupho kube sokubhalwa kuleyo ncwadi. So incwadi enjalo nxa iaddress uhlupho olwalukhona ngaleso sikhathi singakayithathi thina sayichasisa, kumele siqale sizwisise ukuthi kwakulohlupho bani ngaleso sikhathi singakayilethi ezimpilweni zethu okuthiwa yi-application. Kasiqali ngokuyiletha ezimpilweni zethu singakabe kwazi ukuthi vele ekuqaliseni kwakuvele kutheni kuyini owakonakele. Okunye ngesikhiwa bakubiza bethi yi-occasion, ukuthi kuyini okwabangela isisusa esabangela ukuthi uPaul abhale leyo ncwadi. So kumele siqale sibe kwazi khonokho. Singaba kwazi khonokho kuzasenza ukuthi singaphica lezi ncwadi siziphendulele njengalokho okukhulunywa nguPetro, ngoba sesikwazi ukuthi okwazi ukuthi abhale athi kwakuthe eKorinte kwakunjani, eRoma kwakunjani. Akubamba umlomo mfundisi, semfuna singene endabeni. Singebo. Ufuna singene endabeni. Ngicela singene endabeni yethu eyiyo esiyendlalela lapha. Ngithemba abalaleli bakubambile elikuchasisa abafundisi. Kodwa ngicela singeneni esijini sendaba usibaleni incwadi yabaseRoma ngu14 sizabala amavesi amabili. Yemfuna ukuthi sihlale phezukwawo sigebhe khonapho. AbaseRoma ngu14 indima ka5 leka6. Siyabonga mfundisi. iBhayibheli lithi lona ke omunye wazisa olunye usuku kulolunye, omunye wazisa insuku zonke. Ngakube yilo lalo aqiniseke engqondweni yakhe. Verse 6. Ohlonipha usuku uhlonipha ngenxa yenkosi. Odlayo udla ngenxa yenkosi. Ngoba ubonga uNkulunkulu, ongadliyo wenza njalo ebonga uNkulunkulu laye. So isiqede mfundisi. Nasi ke ingxabangxoza. Iqabuleni ohloniphayo olunye usuku angazifuna uqala mfundisi. Engcenye esingaqala sikwenze lapha ukuthi sifisa ukuthi sikhangele lokho uPaul angakutshoyo. Sibuyele kulokhara esithe na icontext, sikhangele umumo. Icontext ithi uyakhangela amavesi abuya phezulu la ngaphansi. Ukhangele ukuthi isahluko sonke sikhuluma ngani. Ukhangele ukuthi incwadi yabaseRoma yonke vele ikhuluma ngani. So sikumele sikhangele ukuthi uPaul angakutshoyo kuyini. Ukhuluma ngamalanga lapho uthi omunye uyaqathekisa elinye ilanga ukwedlula elinye. So hlupho bani olwalukhona kuleli bandla. Okwakuqala kumele sikunanzelele ukuthi uPaul yena ngokwakhe vele lapha kakhulumi ngemithetho kaNkuluNkulu eli10. Ngoba ungafunda kuRoma chapter 2 iverse ngu13, lo Roma chapter ngu3 verse ngu31,
uPaul uyakhuluma ukuthi kambe umthetho siyawenza ube yize na ekhuluma imithetho elithumi ukuze kwande umusa athi cha asenzi njalo kodwa siyaqinisa ini umthetho so ngezinye indlela uPaul encwadini yabaseRoma yonke ungahamba futhi even ku chapter 7 iverse ngu12 uyasitshela ukuthi umthetho ungcwele njalo unjani ulungile so uPaul encwadini yabaseRoma kaphikisani lo mthetho kaNkuluNkulu nxa ngithi umthetho ngikhuluma imithetho elithumi kaphikisani layo uyavuma ukuthi imithetho kayisiyo ndlela yokusindiswa kodwa imithetho kaNkuluNkulu imi kuze kube phakade ingcwele ilungile so kutshengisela ukuthi nxa ekhuluma ngamalanga la kakhulumi ngelanga elisemthethweni elithumi ngoba uhlupho lwalukhona lwalungayisilo hlupho lokugcina imithetho elithumi kodwa kwakuluhlupho lokugcina amalanga okuzila atholakala ku ceremonial law ayikhona emthethweni elithumi nxa ngisithi ceremonial law ngikhuluma ngemithetho yamaJuda iBhayibhili elibiza lithi imithetho kaMose imithetho le kaMose yayilamanye amalanga awokuzila for example amaJuda babezila ngeTuesday la ngeThursday so base bekubanga khona ukho sebefuna amaKristu wonke anjani akulandele base befuna amaKristu alandele amasiko esiJuda angekho emthethweni elithumi amasiko akhona akhuluma ngawo lapha ku verse 5 lo 6 ngamasiko amayelana lokuzila ngamanye amalanga athile kumbe ukuzila kwamanye amalanga mfundisi ungakayikhathana engakayi ku CK sithe sichasise ukuthi sibuyele endabeni esaqala kiyo sisungula lindaba ukuthi imithetho kaMose yayingabhalwanga ezibhebheni zamanje kunjalo baba yayingabhalwanga ngomunwe kaNkuluNkulu kunjalo isabatha liyingxenye yemithetho elithumi ebhalwe ngomunwe kaNkuluNkulu njalo lana yayingahlali phakathi komtshokotsho wesivumelwano yayihlala ngaphi eceleni kunjalo mfundisi ke siyabonga mfundisi njengobana ke usukubeke kwacaca uDeuteronomy uyakucacisa ikakhulu ukuze sibanike ivesi uDeuteronomy ngu31 ivesi ngelika 26 iyatsho ukuthi leyo mthetho yayibekwe eceleni ngaphandle komtshokotsho wesivumelwano ngoba yayingasiyo le yayilotshwe ngomuno kabani kaNkuluNkulu so ke awuyiphinde mfundisi ngenzela ukuthi ngithi ukuchasisa nyakuzwa ngizothi abalaleli bakubambe kuhle ukwehlukanisa imithetho yomibili siyabonga ngoba inga kuthiwa imithetho bacabanga imithetho elithumi bahle bahlanganise ngithi nganga ukuphinda nje konke ukukhuluma siyabonga mfundisi kuzwakale kahle njengoba ke sisitsho imithetho elithumi eyayilotshwe ngomuno kaNkuluNkulu yayitholakala iphakathi komtshokotsho wesivumelwano ikanti le Deuteronomy 31 verse 26 ikanti le eminye imithetho le yayingeyemkhosi yayikhomba uJesu yayibekwe ngaphandle komtshokotsho wesivumelwano so uDeuteronomy kubeka kucaceke ukuthi yayibekelwe ukuthi ibe yibufakazi ngoba umtshokotsho wesivumelwano wayevele uyinkonzo ekhomba ukubana ke uJesu nguye ozabuya ezohlenga umuntu ngokusifela esiphambanweni ake sibuyelele indaba abafundisi ngifuna ukuthi ivesi le ke silalele futhi kakhulu sizame ukuthi engxanye abanye abantu bezwani kungenzakala yini ukuthi bakhona abantu abezwa kuthiwa khona kusilandaba ukuthi ilanga lesabatha lakho yiliphi kungenzakala yini bakhona abantu abezwa lapho ukuthi hayi umuntu uyazikhethela isabatha lakhe ngoba lapha kuthi khona omunye uqhakathekisa olunye usuku ikakhulu usuku yekela ngeke lokudla lokho kodwa ngikhulume ngendaba yosuku singabancedisa njani abantu abathi bona hayi umpofu angathi naye lamisabatha ngosuku lokuqala leviki akulahlupho uma umpofu la yathela umsabatha losuku lwesithathu kumbe ngolwesihlanu njalo njalo sibancedisa njani abantu kubatshengisa ukuthi lolu suku olukhulunywa lapha ilisabatha liphi ngoba unganithiwa umuntu wonke ngaba lesabatha lakhe siyabonga so lapha okuqhathekileyo njengoba sesichasisile ukuthi kwakulohlupho olemithetho yamaJuda eyamalanga okuzila kwakungasohlupho lokugcina kwemithetho elithumi ngoba uPaul wayengeke athi yena ofebayo kafebe akulandaba olwana ofebayo kangakhuzwa ayekele njalo ngobontshontshayo ofuna uzitshontshele kazitshontshele lokho kubizwa kuthiwa ngama timeless principles yizimiso zikaNkuluNkulu ezingapheliyo antu uyayibona indaba kodwa lapho uPaul akhuluma ngakho ngamalanga la awokuzila
uthi wena uzila ngeTuesday kumbe ngeThursday akulahlupho ngoba iBhayibheli ayizange ithi zila nini ngelanga elingaka. So uPaul lapha into ayitsho ukuthi umuntu lo muntu nxa efuna ukuzila uyazikhethela usuku lwakhe kodwa kakhulumi ngosuku lokukhonza ngoba usuku lokukhonza lusemthethweni elithumi. Imithetho kaNkulunkulu le asizikhetheli kuyo. So uPaul lapha uthi kodwa nxa kuyizindaba zokuzila hayi akungabi khona obamba omunye ngamandla ukuthi asizileni ngosuku olungaka. Kodwa ngaso kusiza endabeni yosuku lokukhonza akunegotiatewa kumbe akuboniswana ngoba lokho kusemthethweni kabani kaNkulunkulu. So okumele sikuzwisise lapha ukuthi akukhulunywa ngosuku lweSabatha kumbe usuku lokukhonza. Kukhulunywa ngezinsuku zokuzila ngoba yikho okwakuluhlupho ebandleni laseRoma. Ebandleni laseRoma futhi kwakungela hlupho ukuthi abantu bakhonza ngaluphi usuku. Kwakucacile lokho. AmaKristu aseRoma whether ngamaJuda kumbe ngamaGentiles babekhonza ngosuku lwani lweSabatha. Lokho kwakungela problem embalini kukhona. Kodwa uhlupho lwalusezinsukwini zokuzila ezingacaciswanga emthethweni kabani kaNkulunkulu. So uPaul uthi ungakhetha ukuzila ngeMonday wena kulungile ungasoli okhetha ukuzila nini ngeTuesday. Wena ungakhetha ukuzila ngeThursday ungathi wena lowana ozile ngeMonday ubuthakathaka ekukholweni. Abantu kabafunda ukwamukelana ezintweni ezingaphikisani lemthetho kaNkulunkulu. Ungakadluli mfundisi ngingakayi kusikhe njalo. Kakungcono yini ukuthi abalaleli sibancedise ukuzwisisisa ukuthi inkolo yesiKristu ivele sakhiwa anti kwakulenkolo yesiJuda kunjalo esizothi iJudaism yes ekuTestament elidala yes njalo elezinto ezazikhomba kuJesu kunjalo nxa uJesu sefile lamaJuda wona lawa agcizelela khona kwakungasadingakali ukuthi bakugcine kuyafana lento zokusoka kunjalo so mbona ngazathi ngizwe ngani uthi wena uPaul lapha kadilizi isabatha lomthetho wesini hayi ngoba uvele uphakamisa umthetho kaNkulunkulu sesikuthintile ukuthi kuRoma 3 ngale verse 31 la kuRoma 7 verse 12 lo verse 22 uyaphakamisa umthetho kaNkulunkulu kugoqela lesabatha elingumthetho wesini engcenye okunye futhi ongancedisa abalaleli ukuthi imithetho elithumi lemthetho kaMose okunye lokunye kulomsebenzi wakho imithetho elithumi iveza isono umthetho kaMose lo wawutshengisa indlela abantu abangasindiswa ngayo antu uyabona umuntu nxa esephambanisile esephula umthetho kaNkulunkulu kwakumele ayenze imihlatshelo yezinyamazana imihlatshelo yayisithi ukuthi nxa uphambanisa umthetho lo kaNkulunkulu kulo Jesu zabo yakufele ngelinye ilanga uJesu sebuyile okwama ukusebenza kayisiwo umthetho kaNkulunkulu ngoba lo umthetho vele uveza isono antu uyayibona indaba kodwa lo umthetho owawukhomba indlela yokusindiswa yiwo owamayo uJesu sesife esiphambanweni ngoba umsindisi wayesebuyile antu uyayibona indaba kodwa lo umthetho kaNkulunkulu lokhu uqhubeka ngoba uyaveza isono usise kuJesu ngumsindisi osindisa isonweni singancedisa yini ngakayi kusikhe abalaleli ngokuthi ngesilungu anti leyo ichoyo imithetho elithumi okuthiwa idecalogue yes okuthiwa imoral law kunjalo yesithi kayenzi njani kayiguquki hayi uJesu wakuveza futhi kuMateyu chapter 5 iverse ngu17 lo 18 lesahluko sonke intshumayelo yasentabeni wagcizelela wajulisa lo mthetho kazanga ususa nangu usikhe Siyabonga mfundisi. Yes. Njengobana ke esekubekile lapha umfundisi okaMpofu ukubeka kucace ukuthi ibandla laseRoma lalibunjwe ngabantu bezizwe labantu besiJuda. Njalo leli bandla leli lalingasungulwanga nguPaul. So wasenanzelela ukuthi imfundiso asebezifuqela ukuthi abantu bonke bazilandele. Sazigoqela ke imkhuba yamaJuda nemkhuba yesintu. Eyayingasadingeki ngoba yena uJesu umnikazi wayesefikile. Ungananzelela futhi ibhuku labaseRoma leli lalotshwa ngomnyaka ka-1856 kusiya ku58. So ke ubusunanzelela ukuthi ngaleso sikhathi njengoba ke kubekiwe kwakungela olunye usuku lokukhonza. Futhi umthetho lo okhuluma ngosuku lwangeSabatha umthetho osibuyisele emuva endalweni ukuthi lolu suku lwalethwa nguNkulunkulu. uPaul kakhulumi ngalo. Usekhuluma lohlupho alunanzelelayo ebandleni labaseRoma ukuthi hayibo bakithi abantu kabafanani kabalingani. Lokho okunye lokho okuncane lokusingasikhathazi ngokubamba abanye ngamandla. Ngoba ke silokukholwa okuchiyeneyo sezigabeni ezichiyeneyo zokukholwa. Lezi isithunzi siyafanana isithunzi sesihlahla kumbe isithunzi sami mfundisi siba one side. Ungasilandela isithunzi sami ufike lapho engikhona usubona mina
so ke ongamasabatha lokho kuyimkhosi lokho konke kwakukhomba uJesu esefikile ke kakusadingakala ngoba yena uJesu umnikazi senjani usefikile singakayiphethi asike sibuyeleni khona phana ye ukuthi kulabanye abantu abathi bona bangama bagcina zonke insuku bathi mina ngicina zonke insuku alright ye lina lifuna uqhakathisa usuku olulodwa kodwa mina zonke insuku singabuyela futhi lapha ngabaqedisa njani abatsho njalo lapha okunye futhi singakugcizelela ukuthi uPaul lapha okwakuqala kakhulumi ngosuku lwesabatha ngoba usuku lwesabatha laba khona vele isono singakangeni antu ayibona indaba so kakhulumi ngalo vele ngoba lolu luvele lukhona lwafaka uNkulunkulu njalo ukugcina usuku lwesabatha akuthi ukuthi ngamanye amalanga ukhuleki hayi siyakhuleka nsuku zonke kodwa siyahamba siyelima emasimini siyakhuleka kodwa sihamba siyesebenza ngoba iBhayibheli lithe kumele sisebenze ngezinye insuku eziyisithupha kodwa ngosuku olulodwa olukhethwe liBhayibheli futhi engingazikhetheli lona mina ngiyaphumula ngibeke eceleni imisebenzi yami yonke ngikhonza ubani uNkulunkulu so ukukhonza ngosuku lwesabatha akuthi uthi ngumKristu ngesabatha kuphela hayi ukukhonza ngosuku lwesabatha ukuthi usuku lolu lukhethekile ngiyakhonza uNkulunkulu kodwa ngibamba imisebenzi yami ukanti kwezinye insuku eziyisithupha ngiyakhonza kodwa ngiyabamba imisebenzi kabani yami bafundisi angazi mfundisi sikhe khonapho bengifuna ukuletha umcabango ngisengizwile kodwa ngizama ukucabanga ngomuntu othi yena yena isabatha lakhe ngoba nxa ubala la kungani ukuthi nxa uverse 5 simbalileyo akubali indaba yokugcina khona uverse 5 ingxenye yokugcina khona bomfundisi 10 sesiye emaphethelweni uverse 5 uthi yena ke kakube yilo lalo aqiniseke engqondweni yakhe omunye uthena mina engqondweni yami ngiqinisekile ukuthi olwami lolo kodwa ke anjo olobayo lapha ngumpostoli Paul kwakutheni elobela obani ngoba singayenza njalo eBhayibhelini engikuthandayo ngamavesi mfundisi kakula vesi ezimela iyo yodwa ayasekelana ivesi ilabazawayo ilabafowabo ilabomalume ilabokhulu labogogo so ke ungabona ubala ivesi uyikhiphe izimele yodwa uzalahlekelwa ngumcabango oyiwo kodwa ke ungathi uyibalile ke njengoba ke sibekiwe lapho ukuthi icontext lapha umumo umpostoli Paul ayelobela kuwo ngabantu ababe khetha insuku zokuzila ukuzila phela ungakhetha ukuzila ekuseni udle emini kumbe ukhetha ukuzila ungadle ekuseni lamini udle ntambama so ke lokho kakubanjwa umuntu ngamandla futhi leBhayibheli kalisibekeli lokho yikho Paul ayekhuluma ngakho icontext yakhona akakhulumi ngosuku lokukhonza usuku lwangesabatha siyabonga mfundisi kodwa ngifuna sigqibe ngokuthi khona umuntu othena umzwa ngedwa wami mina ngiqinisekile ukuthi lolu yilo phakathi kwami kutsho njalo siyabonga simncedisa njani simncedisa ngokuthi indaba ekhulunywa nguPaul la ayisiyo ndaba emayelana lomthetho kaNkulunkulu kodwa nxa sesibuye emthethweni kaNkulunkulu kufana lo muntu ongathi mina angitshawala uvalo ngangitshontsha so akuyi ngokuthi uzwa njani enhlizweni kuya ngokuthi uNkulunkulu uthini kumbe uthi angitshawala uvalo ngathatha umfazi avela kunhluphi lokho amboni problem lapho akusayi nxa sesibuye emthethweni kaThixo elithumi akusayi ngokuthi ngizwa njani ngaphakathi so kusiya ngokuthi uNkulunkulu uthini ngoba lokho kucacisiwe ngesikhiwa kuleba lethi the 10 commandments are absolute akula negotiation lapho ngoba uThixo ukhulumile kumele alalele kodwa kwezinye izinto lezi eziku chapter 14 lapha amalanga okuzila hayi lapho ngazikhethela olufunayo kodwa kolokukhonza olusemthethweni kaNkulunkulu kumele ulandele olusemthethweni njalo mfundisi umzwa ngedwa ungawubulala ngokuphikisa uhlala uphikisa izikhathi zonke ugcina ubona into engayisiyo singani yiyo so ke usuku kalula lokukhonza lulani ngomzwa ngedwa lilakho ukuthi uNkulunkulu utheni bafundisi indaba iyachisa kodwa ke sichiye khona kubalaleli ugwalo lolu nditshelile ukuthi indaba ekhulunywa ngabafundisi la nansi ikhona ngiyakunika mahala asigqibeni ngokuthi ngamazi nje umzuzwana owodwa sithini umpostoli Paul uyasivezela lapha encwadini kaTimothy wesibili isahluko sesibili verse lika 15 ukubana ke abafundi beBhayibheli kumele sifunde kuhle ilizwi bese silabela abantu ngendlela eyiyo ngokulandela ukuthi umumo usithini
Siyabonga. Opi. Ku chapter 14 akukhulunywa ngensuku zokukhonza, kukhulunywa ngensuku zokuzila ukudla. Nxa sidinga ukuthi sikhonza ngaluphi usuku sibuyela emthethweni elithumi, yikho lapho kucaciswe khona indaba yokukhonza. Nasi indaba balaleli kayikho yinye bafundisi siyabonga kakhulu ukuthi lisabele ngendaba enje. Sithemba siyakudibana kuvikela izayo njalo sixoxisana ngendaba ezimnandi. Inkosi lomusa ibelani, sidibane ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.